Eyieu neyiolou sinche ntoyie ajo eeta sinche lewa irkulie majukumuni nemenkigayata ompesai etiiki. Isumayie oltung'ani, noto elimu ino, ng'oru enkasi ino, jiajiri openy, taasa biashara yoyote niyieu ataasa, ingizaki keon enkipato. Eyau impesai enkanyit atua mahusiano, eyau impesai enkanyit atua familiani ang'. Ore enkitok naata impesai enyenak tormusuko lenye, eeta enkanyit enye tofauti wenkitok nemengisita toki. Ore ormena sapuk omena inkituak ormaasai tonkang'itie tenkae saa nina amu mikimbung'ita impesai tonkang'itie tenijo esabuni enchumbi ole omonu.